Machiegni mesa mar weche mag ohala kata kamano adwa nachiw puoch gi pak ne Walter kuom sigana ma jaberno mar Alois Onyango. En mbaka ma samoro ka in ng'ama ne ok oneno kwargi kata dagi to gin mbaka mamit ahinya. Okoni sabun kende maonge kwere boma. Ka kamano weche mag ohala ne moko kuom Jolupo kadho wadh Nam Chumbi koni midhiero magikale i nam en kalore gi yiedhi manyachon magitiyogo kachiel kod wach lokruok mag kor lwasi. Magine gi wacho Mombasa romo matwak ewi arita mar Jolupo kachiel kod okenge monego kaw mar bero yuto margi. Joja koni gi ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla Jolupo kachiel kod jogo maloko handrech kadhodh Nam Chumbi. Kae ne gilero moko kuom midhieche magikoni gisebedo kagikale magidwane kaber to rakruok godo mapiyo. Hizi mashua bado bahari ikiwa mbaya haziwezani. So tuna hatari ya capsizing, like we have recorded so many cases, na pia tumepoteza members. Hata huu mwaka tumepoteza karibu members 10 kwa sababu boti zetu haziwezani na bahari kubwa na kuna njaa, so you still have to go out. Hata kama serikali imesema nini, utaona tu baharia wanatoka wakienda nje, risking their lives. Na wakati kama huu wa monsoon wind kuna bahari kali ambao sisi tunaiita kusi. Bahari huwa ni kubwa, imesimama. Vyombo vidogo vote haviwezi kutoka nje. Na ukijaribu kutoka nje katika kutafuta riski ni katika mawili. Roho yako umeweka mkononi, ama twasubiri salamu kuwa umependuka ama umepotea. Tumeshukuru Coast Guard last year walizundua app inaitwa usalama baharini. Hiyo ukiwa baharini kule kama umepatikana na shida yote, you just hiyo app unaingia kwa hiyo app unasema mimi niko mahali fulani nimepata, unaona kitu yote ambacho ni illegal ambacho kinafanyika baharini, unaona. Hiyo tunashukuru sana Coast Guard na inatusaidia. En ngur mabene ne ochwal kod mine maloko handrech makoni dwaro nitiere mar sirogi e yor chiwo negi tiegruok kaka ginyalo bero ohelni mekgi. Wakishapata samaki, huu mama ndio mchuzi anayetuzia samaki barabarani. Tunaomba ikiwa kuna uwezekano wa wafadhili wowote wasaidie kina mama kipesa, kivyombo vya kutumia, kimafunzo ya kufanya samaki au anapatikana kwa ubora. Baadhi yetu sana tunavua kwa creek. Mavuvi ya creek na deep sea ni tofauti sana. So tunaomba tupewe training, tupate na facilities ambazo zitatuwezesha katika kazi zetu. Na tunaomba pia tupate modern fishing gears. Eromono mane obagi kod riwruok midendo ni Stella Maris mochung' ne kedo ne ratich jogo matiyo ei nam ne oyangore ni chiegni Jolupo 100,000 wito ngimagi higa ka higa e piny mangima. Fishers globally are classified as the most dangerous profession, the most dangerous occupation. It is estimated by some that up to 100,000 fishers die every year. That doesn't need to be. We recognize that the needs of fishers are increasingly important. Every year, Stella Maris globally visits around 50,000 vessels, and only 4% of those are fishing vessels, but they account for a third of the concerns and welfare cases that we see. And I can say, yes, we have had a ship here in Mombasa for about 3 years, abandoned the sailors, and the man disappeared. So what happens? Is this one of the responsibilities, first of all, to save the life of those who are there, provide, say, medicine, provide maybe food. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.